Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat nga intay ikanbiag ita, ket naggapo. Iti pagayam tayo ang naglinghed, itinagan Amari, ti probinsya ti Ilocosur. Kastoy man ti kunana iti surat na, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, yabrasak mampay tinabara akablaaw ko kada kayo. Ngawan labas dita estasyon ti radyo. Nakapagsurat akmet, takayat ko nga ibinglay, ti padas ko iti biyag. No agdengdengeg ak ngamin iti drama yo, ket adda umarngi, iti pakasaritaa. Isu an naawis akmet anang ipatulod iti surat ko. Narigat gayam ti maikamkamang ako nada. Tignay, wenno garaw mo, ket madilaw amin. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni Pagayam Amari. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lulok, pasensya ka na. No saan ko pa'y analabaan tayo nagmurangam, lakay. Saan mo apanunutin day ta bakit? Aywanam kit diti baghim, uno ti salunat mo. Diyak metla kayat nga agbanog ka, ta mapektaran ti sikog mo. Agyaman taman nakaawat ka nga asawa. Ay, uwan gayam, adda pa panakinton malam. Sa dino? Ijay ayan da Berto. Isublik tay binulod ko aragadi kan kwa na. Basta saan ka nga agbaybayag ijay Amo matandi sa saadok diti balay. Wen, di ka agdanag, tapang panunutak met day ta. Di ka madanagan, taadaklat tay tisibay mo, bakit? Maray, ayan ni Dolfo. Adda na pananabiit nanang. Apay, adda ibagayo? Sa pulag pa'y ayakan ka, no awan ti ibagak ka ni Dolfo nga anak ko. Nanang. Kahit sika, anya ti araramidam. Nagado ang murang niyaw, di ka pa'y aglaba. Kwa. Anya lang nga ti araramidam. Paduduulan kan papakpakan kalaptan kada kamay. Nanang. Ay tumulong kamot nga agdalos dito'y balay Ha, di mo ibaga, aga po iti sikog mo kat saan kan nga agtrabaho. Nanang. Nala, agtignay kan, jak kayat tinaginad a babae. Nangagko dagit imbagbagam kini Maria Manugang ta, pasang. Kat, anya ko ma, agpaysumat awan matiar aramidon na. Ay unay kanaya. Kit no agdadagsan di Manugang ta, maawatam kumamit ti kasasaad na. Ay, no siyak, uray masikugak iday, agtrabaho aklat ta. Ay, nagalas kita rason maun. Amaw ka mababay ni Maray, na ikamkamang laang. Iso nga ikam kumamit iti respetaw. Apay ngay sakit mo day dya babae, ustay. Ibagaman kanyak kirasaon. Saan mo kumangay ka niti sa bali akay papanan ti ibagbagak pasang? Hostel! Jak kayat day dya babae. Basta jak magustuhan para ka ni Dolfo. Anya? Nanang, umay kayo manganan. Nakaluto akon. Imbagak ayakan ka nga agluto ka. Naraman akong tilutom ide. Iso ajak kayat asikati agluto. Tajak magustuhan titimplam. Anya? Nala, lamutom amin alinutom. Ta agluto ak iti para kanyak. Iso anakot-kutungan ni Dolfo. Gaputasan anaimas ti panaglutom. Lalalala, aglisi ka. Tasyak ti agluto. Ala, pasensya mo ni nanang bakit? Ubing kami payla idi, kastan ti ugali na. Nauyong. Dolfo, kaya't kunti sumina iti balay. Kasladyak maanusan ng ti ugali ni nanang mo. Mare, basit lang anusan bakit? Agurnong akpay para iti panagpatakder tayo ti bukod tabalay. Dolfo. Mala, huston. Saan mula ta na dingdinggan ti ibagbaga ni nanang? Aganos ta, tawan pa iti kabukbukudan tabalay, bakit? Apingin mo ka dito pwesto, Adin. Kaya't ko lang ti agaliwak say manang Dora. Rimwarman gaminan ni Dolfo anong trabaho. Kasta aya,
Agoray ka man. Apay akas ta ti matam. Nagsangit ka niya. Ay, amuklatan ka. Apay, anya man ang timbagbagakan ka dyan nalaing akatugangam. Bayamon man. Nairuamak mo tani, di pa nagsasaon. Ay sus, sungbatam ngamin ah. Ibagam matirason mo tapno muna. Mana, Kasaritak man da jabakat. Urayan nak amalpas nga aglako dito tiyandaan. di saanin man. Amangan magriri kayo lang. Ay sus, saan ka mabutang kan ko na? Dahil jay lakit din abakat, di kabutang ko. Bayamon ko nakmanan. Lipato mo day ta. Tulungan kakit di ngagla ko. Taawan mo ti aramida. Sige, ngam na di ka unay agargarawa. Tama nga numakapadakas di tasikog mo. Wan man. Dolfo, nagsuldo kan anak ka. Una nang. Apay aya? Ay mangtad ka man iti igatang iti sidaan tayaw. Ay awan pa yun bagas. Ah, nilangan mariti pang ibagaan nyo, nanang. Inted ko kan na tay kwarta. Anya? Apay ngamin nga itad mo amin kan kwa na ti kwartam. Sikat ti mangmanggad. Iso arumbang lang nga sikat ti mangigam iti kwartam. Nanang. Nagalas ti ugali ti asawam. Amangan no sana magtad iti igatang ti sidaan tayo. Naimot day jay. Sana ka naimot, nanang. Ah, Ato ti kwarta. Jack pa'y nakasayan ti inted ni Dolfo Asweldo na. Alaan nyo amin day ta. ay. Hada ka magayam di ta asidag. Igatang nyo amin day ta iti sidaan kan bagas, nana. Maray. Mare, anak ko. Ingka mga na. Kado nakaluto ni nanang mau. Jack pa'y mabisin tata. Ay nanang ko. Mabisin ka man no saan. Mangang kalatamot Taday tasikog mau. Nasken amangan ka iti nasustansya. Tatang. Saan la si katimangan? No di kat uray ti adda di tasaklulom. Anak ko. Mala. Hintay manganay. Nay, nagbasitan tinakan mau, maray. Nabsoga kon tatang. Ay, saan mo apilitan ti tao anabsog usteng? Ado, ti kankanon na dayta. Ilamlamang dalang iti siledda. Anya. Nagado ti prutas iti siledda. Di pa'y agpadawat. Ay sumardeng ka mamad dita, bakit? Kuha nga minanang. Dagiti prutas ti kayat ko nga ipaunag. Nga mabiit laang. Inak mangala ijay siled. Tamangan kayo. Mabiit laang. Abalayan kar daw. Dasayaan mag. Tapi masyar ka dito balay. Huway nabalayan. Kumusta ak ni Maray nga anak ko? Awan ti parikot kan kwa na abalayan. Kinapudno na. Pirme ti panang taripato mi kan kwa na. Tamasikugkat nga raw. Agyaman ak no kasta, abalayan. Talaga nasingpet kayo, anak ay kamangan ti anak ko. Ay, syempre, kasla anak kumatan ni Maray. Tana ikamang ngarudan. Ala, urayang biitan ni Maray. Ta ada biit na pan na ginatang ijay Teresena. Ay, huway abalayan. Imbagakan ko na siya klangan ti mapan gumatang. Tapno saan ang mabanog. Nagpilit matlat ta. Talaga kas jaya anak ko, abalayan. Nagagat nga ubing. Urayan niya ti pang ibaunam kan na. Mapanlat ta, nga awan tiriray. Abalayan! Nay, adto itin sa ganak amirgindam. Patupat kan Diyos dayta. Agyaman ak abalayan. Ala, agmeriendakan. Pangururayan kin ni Maray. Usteng, apay ngayon pasangom amin apatupat kan ni abalayan. Naibusay. Sapay paggugustok launay ti patupat. Ay kunakun kay. Nalaing kang agpamarang nung nakasangot ay tao ken ka. Di pa'y laagawid. Amang ano dito pa'y amang rabi eh. Na, Awan ti maipakan. ay tangiwak mo bakit? Amang numangag na ka. Kasano ko maamangag na?
Kat madamati pa nagsarsarita na kan ni Mare nga anak na. Ay, bilibak ken ka pasang. Bilibak. Naglaing ka ang nakisango ken ni abalayan. Kaslasan mo apagsasawan ni Mare. Sa anak met lang agbayag, anak ko. Inyawat ko laken kati kwartam. Imbagla tulong mi kaninanang mo para iti panagsikog mo. Agyaman nagtatang. Nagasat ka, Mare. Nasingpet tagiti na kay kamangam. As-asikas da ka na imbag. Iso anas ken asol nitam ti kinaimbag da ken ka. Ala, anak ko, inakon. Tumagasak labiit ka ni manang mo aduray iti tendaan. Adda ka no itid na kanyak. Uwan tatang. Agyaman nakitiintad yung akwarta. Agyaman unay. Na! Naibatak mo tanti baso. Ay! Apa dito na buong nga baso, Mare? Uminuma ko mananang. Naibatak mo tanti baso. Ay, tiko na mungkit di, lupoy ka. Ayawan pa'y serbim a tao. Awan lang nga rin may tultulong mo, agi buong kapay. Ay, una yan. Pasensya kayo, nan. Mala, dalusam dito na buong abaso. Karasan! Ni, apaya di ka matan rumrumwar dito yung silid, Mare. Kayat kon dito eh. Jak ngamin kayat nga adamanin maaramidak akamali dito balay. Anya man ang timbaga ni nanang ken kaya. Oray jak ibagakin ka. Amo mo no anya dagiti imbagbagan. Binigat akit kitaan na tibidot ko. Talagang awan ti panagbalbaliw ni nanang. Jak makano Sandolfo. Maligatan naklauna yan dito eh. Sa di nga ro ti papananta bakit? Anong santa pa'y dito ay? Tawan pa'y matbukod ta abalay. Aganos ta pa'y. Bakit? Mapana ko ni di trabaho. Di ka unay agbambanog. Tama kapadakas kan ka. Wandolfo. Kanayon nga aramidak dayta. Iso adi nagpakadanagan. Sige. Mapana kon bakit? Nabati akmanin. Kat amoklatan ti mapasamak kanyak dito balay. Aging gaakab balay ko ti katugangak a babae. Ngam, agtrabaho aklat ta. Tanakababain kan kwa na. Ah, iraman mo alabaan to'y pantalon ni tatang mo. Tadyak masango alabaan. E di sumlatan di tabat yan, nanay. Galgalaklaan ti t-shirt ni Dolfo. At kay, talaga asaan ka ana iruwag nga aglaba? Agigalgal lang, di mo pa'y amaw. Ha? Kastaya may galgalam day takwilyaw kan manggas nga. Naaramit ko matan, nanay. Naa, agrason ka pailaan. Apay, di mo kaya't di may suraw. Sika nga rodan ti aglaba, nanang. Naa, nagbastos kan. Isursuro ka lang nga rodan iti aramidam, sungbatan nakpailaan. Wanya, lumaban kan, kabaulan na kaun. Bastos ka anay kamkamang. Nana, napanan ni Mare. Awan mo't dito balay. Mga nuad na lang iti silid yung anak katurog. Awan nanang. Sa di nga tati napanan na. Ay, rimwarla siguro ah. Agsublimat lang, dayjay. Inaksapulon ni Mare nanang. Naggapo ni Dolpo dito'y balay. Inlibak ko nga da ka dito'y. Awagak ni tatang takasarita mi ti katugangam a babae. Manang. No natangsit ti katugangam a babae, natangtang si takpay. Saan arumbang atagtagibasitan na ka? Sa anak nga aglako ijay tiyandaan no bigat. Tasangwat man ti katugangam. Abalayan pasang. Abalayan usteng. Imay kami iti anak ko ani Doray. Tapno makisarita iti nasayaat kada kayo. Abalayan. Jak kayat ti sinasaw ni abalayan pasang iti anak ko. Isu nga dakar bungak asaan nga ipakita ti anak ko kada kayo. Awan mo't ti madi asina sa omikan ni Mare, abalayan. Di ka man agpampamarang anasayang at kaatao, nanapasang. Agipulpulong ni Marikanyak. Amok dagiti sinasaom kan kwa na. Ha? No kayat mo arespetuan ka. Ibagam tipod no. Kastoy lang nga ti may bagak.
Adda nagkurangan ni Pasan ken ni Mare. Amok data. Kahit no anyaman tinagbasulan ti asawag, makamu kayo ngagpasinsya. Usted, Aguli magkadita. Mala, yawid ko ti anak ko yung lugar may, kat ijayan ti paganakan na. No kaya't ni Dolfo ti sumuro ti ijay lugar may, adakan ko anaan. Saan kami ngagbayag abalayan? Ah, Sukunat ni Mari ijay balay ni Duray, tayawid kon ijay lugar may. Ay na, lalaki timpas kayo mo bakit? Naglumpo hubing. Wala kay. Ijay pa ipalay ti pagnaydan nyo, Dolfo. Maray, di kayo madanagan. Patumulong ak para itigastusan nyo iti apokok. Tatay. Kan mangipatakder kayo matan iti basit akalapayo ijay balay. Sana bale, tanalaing ka karpintero, Dolfo. Adamat ornong may kanina anang yo. Ison ti itulong mi kada kayo, tapno adamat ten bukod yo abalay. Agyaman tatang. Awanan ti sabali amang tulong kada kayo, no saan ada kami anaganak. Ala, nakabayad akmat ten diti ospital. Urayan tayo langan ti doktor amang ibaga, numabalin tayo ti rumwar diti ospital. Urayan tayo. Di nakampulos binaybayan dagiti dadakkel ko, Mr. Lonely. Ket ita, nakapatakder kamin iti bukod mi abalay, iti abay dagiti dadakkel ko. Pagayam amari, nagasat ka. Tanaadaan ka iti dadakkel anaanos ken managtulong. Ket masapul met asubadam, dayta kinasayaat, dagiti dadakkel yo. Ket no timet may papan iti katugangam a babae, di ka kumaagimulay ti sakit tinagam kan kuana. Ti aramidem, pakitam latay tinasayaat. Tabareng maamiris ng tumatlang dagiti biddot, ngay nararamid na ken ka iti kalabas. Alakastan, ket agyamanak iting ka pa nagsurat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni Pagayam Amari, ti probinsya ti Ilocosur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami ting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.